kalulan ham tinami zirtir da siamulo pale fapale tharau thiang lim minga chon baptis ra uti hi an vakal na kan pa ming an lamang pa ti ni lavin a ming an lamang fapa ti ka an valam non tu repeat tur ni to lo fapa ping so tharau thiang lim ka achan tir tu repeat tur ni to lo tharau thiang lim ming so an lamang kan ti maya chu tiang chia chon petera hian pentecost nia I suam hing na chan tir la talom hei kan in do ti rem in kalin kan nga yam kiri chon chong dun khata kan nga ya I suam hing na baptisma kan chan hian I suat thu chang takin pale fa pale tharau thiang lim ming na changa kan in om mia e khai pale fa pale tharau thiang lim ming hian ron chang ve thoi thoi te u kan ti che u ni hi in mithen khaten pale fa pale tharau thiang lim hi ming nilavin tai tlu mai ni na soi na mai ni mi ngai hian da ti te hi an mang ngai lo an ti thina ming soi tan chuan da aman thei lawa ni na soi na tan chuan da aman thei an tia tu da chairman ati theya tu da president ati theya tu da biak chona ati thei lo tu su sab tong kal phung ani lawani adi khom mai amaro chu Bible kan den hianin da pathian ming soi nan chuan da amang vek zok ani mi hing le pathian kan inang lawa mi hing chuan kan ming hi kan ni na ani ve phak ngai lo khopakata sang beri ti awma ma se fitli chau ani khovel thanga awma aizo po alak mulawa tu ma khiat po khetu pot anga lem lo sutiang chuanin mi hing hian kan ni na le kan ming ai nang ve lo fa pathian ro chu an ni na yam ming apan ta wangin pathian ming soi nan da man zelani Isaya bungkua chang lu ka ti hian alo soi pathian ming soi nan ngen man pathian chaka the mighty God a minga chuan maka demro tu kan ti ngamo pathian chaka satuan pa the everlasting father remnalal the prince of peace amosa bungkua chang ru ka te jeremia bungthu mate aming chulal pani the Lord is his name alo tia Isai bung samli pani chang de ta khan I am the Lord that is my name ati lalpa chukani chu chukam mingani ati da amang vek mai ni tin Isai bung som pania lalpa Jehovah ka chakna the Lord Jehovah is my strength Jehovah hi pathian mingani ta chuan da amang tlat mai ni hei ka kum khomingani ti top mai we found the Messiah have writing in Messiah hi is official name ania da amang thau mai na thai bung som bruk chang som pruka khan thou art the Christ Greek tong in Christ ti chu Christos ti ania khiat thia ti na ne Messiah ti nen ai nang chia ani tin thu pon bung som pathum cha abung som pakwa chang som pathum akanin puan ti sen kai asina aminga chuan pathian thua an tia ati aming chu pathian thua ni chu chu sap tong chuan he was clothed with a robe dipped in blood and his name is called the word of God pathian ming are rengen da apang vek zok ani amar chu li su khan vana london khan he thui aron chale ta mataya bung som le pariat cham som le pakwa tang khan len tiang suti chuan kalula nam tinami zirti rate siamula pale fapale tharau thiam lim mingin bapti sula aditani mizo trong Bible hian minga chuan tinan lo let ling peka ei ti sual pal ania ngai koi thei ania chu chu oneness zetina pom tu de hian pale fa pale tharau thiam lim minga chuan atia lom at minga i soi sam te nia pale fa pale tharau thiam lim minga ni lawa pale fa pale tharau thiam lim ming chu i suani an lo ti thin ani masala minga ti hi le lindiklo ani in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit ti mai ani Pentecost nia veteran simulain suang ai dam nan Isu Krista mingin baptisma changrau ti pokha in the name of Jesus Christ ani mai in the name of ti hi mingin tinane minga tinane lavin dali su mingin baptisma changrau ti pokha
in the name of Thawani chu wang chuan helai hi ngai koi tur a om lova uluk takin kan lo ngai thlak chu adap ka lo ringa tuna chuan an comments then khat te ka lo chiar don ani an tong kam man du dan te hi chia al ani em ti te zo sang a sai lo ming love le like mua ki pa le fa pa le tharau thiang lim thiang ni khiang te thu tak chungai thlang ro pui mar reverend thang lian sanga amen vana kol ring pa le fa pa le tharau thiang lim mingin ron chang ve thuai teu kan ti che ni de dei ti evel an soi ma khan pa le fa pa le tharau thiang lim mingin kan chang to lo mole rual moi angam lai sanga hian pathian thui lo zir chiang ve deuh se a tha om mange sang liana thang lian sanga pathian thu in ti hria tong thei em dang nala UPC ni om reng po ni e h laldin pui oi thang lian sanga hi van rama kai chuana mak ngotang a mel en te hian tui sika baptist tharau thiang limin akal tlang si lo bible thu anga koi herngot mai chu mel en pona lo omro e mother's love aren pale fa pale tharau thiang lim lal rama in chang zel te se bi nga ka boi tlung thang lian sang i khel te e mai an lam dan tur i soi hi nang poin i oi lo ti ka reng ngoila a fel vek mayang lal nun fela khol ring a chiang thi ne Henry HR Reverend thang lian sang a thu soi reng a hian a sap tongin ti a han lam ve chat hi riat tur awang khop mai kan tia kan ti le mai zok lom ti ringot hi atam hle in ka hria pastor biak chhona chuan a soi thlip zok in ka hria kalome ron ti chuak zel te khai ron ti chuak zel te kha Jeftha lal nun moi pastor PL biak chhona dam na lal pa in pezel cherose Reverend thang lian sang a lul mai lovin zirbel ro i hriat na that em kha bekisi eng tiang pon soi fi ma se an ring an ti khong tlat zel Reverend ate hian ma thani than singi pu thang lian sang hi thu soi a thiamin adang anal sia lo holo se ka khongai tlat thui hruai anei boxia ngun deuin bible hi zir ngun le seo tranglui tat lovin hriat chen tum se agas mj colony ke korbul hak lai sikul chol sai san hi chu apoyani pale fa pale tharau thiang hlimingin ti hian pa ming fa pa ming tharau thiang hliming chan lo tur ti na po ani lo cham lo tur ti na po ani lo in the name of praise mandan hi UPC lam hian zirte se zantin deuh tho kanin hril ania moya minga chuan tia mizo tonga anda na chan chu isua khami pa ani awang ania mizo tonga hian mingan tiang diksana an lelin tumwang ani ber lelin dik lo deuh chuani isua kha mei chia chu ni se mingin ti an man karing mi pa ani ta ka wangin minga an mang a ang ber Jason X chong thu thang lian sang a hian a English chu a chiar ve om sia a khredu lo lui ti na ni hi mun poimo a chel lakloa a tlom du lo mai ani thu tak chu a mu to hrimang zonun sang a sai lo hai chuati ti po hrelo inui zat thlak mange PC lal than zoli pale fa pale tharau thiang lim ngura sailo Mizoram UPC hi an phelle trek tuang lalhum hi matisi mi boina ni reng hi inning lawami BL zathang zan khopon kangai peine khriat puya jinlong awa chiang le pekve lal ompuya pastor biak chhona soi hi dika ngai taila a minga chuan maka remruat tua pathian chaka chatuan pa ti pathian ming ani si chuan pa fa pa le
tharau thianghlim ala om chewa pathian chu atam om mange tual lot gaming mi nial a peilo thilnin a soi mai ani o anwa helle don em rami lal rammoi pusanga chu ichiar ngun le deuh angai ani kesi sangte pastor biak chona ivan soifia fel fai tak em van lal nga ka UPC rindan hi chu sentence khat te laila adik ve thei dup zel ma se athua kal zel chuan a in thiat vek zel chu wangalom an chhir thui vak do lo zo te ailar pathian hian minga nei nge yalom bible soivek zo minga UPC ho hian tharau thianglim inrun tel ve silo chuan isua a om to silowa tuna Christian in ni ve hian enge om zia omang tharau thianglim hruain in om ve don chuang silowa in Christian na hian om zia anei to lo ni hi vai pathian be mai ru vai rama pem vek mai ru rin chana pachuaw Isaiah bung som nga pa ni chang ru kami te chuan kaming an hriang isak lal rin dika he UPC pa ve hi a mel hi neom si van lal fela cho te puthang lian sang a hi Christian van ram kong zodang na lakha awang ve 3p pachuaw pubiak chona thu soi hi an ngai thlawenga 100% in kanpom thlap an tile mayang ngak te aralte Zakaria bung som pathum khabiak chona hian chhir vero se lalpa chu pakhat ani yanga ahming pakhat ani yang pakhat ti hi pathum soina anilo petera polaten isua mingin ti tong dik ti hi tong dikani mizo tong hrethiam chuan mingan hria ni na tai tu hi chu hreturin ni Bible inyal pe trang ani kan chung kwa pathum chu pakhat kan ni tiula tok viau riki fela lalnun fela kania zu wangin kalo boito The Lord is my shepherd I shall not want tepo antika hei hi ka fapa kalom em atsuni tika isua soi ani theilawang Johan Khan isua kha abaptis ma se Johan Khan UPC pathian hena khan enge asoi kha cross moya engponi se adu chu lowin king sela ko ran ai ong zong chuan ngai lowila PCI pay chu an ni lo le zual unau UPC teril ru chu enge an ni ve ka hrelo fela changte UPC rin dan hi chu ke ka ngai dana adik theilo hrim adik thei dan ka zong yela adik lo na ka hringal zel mai rami lal rammoi pusanga chu ichiar ngun le deuh angai ani zomon puya achang ne theisia UPC pa hian achan let na da se engtin tak changang mo malsom pa kimjen thu thung hlui le tharpo hrang lo pastori lo ni hi ma enga to chong ipe ivesimo Elizabeth Boitlung tunge Bible chunga thu om te nial hne thei rengang a om sa veka chumi manga an chana po in haider lui tlat zela usang te hian a thu soya a chianga a thurina a chiang bok polram beina le ko ran inin ven luata heti zong talla tran in lak lo chuan in tran chan hi a be tham to debate wang ringot po in member in chan hem to viau sia huaisen taka pathian thu tak zong an lo ombok sia lo apzel te nangma wang hian chandam na kong hrelo tam takin an lo hriat pha ania du thu sama phe chuan one sermon lo apzel na thang I channel hi kan lo hlutin UPC om ve saklia po hian oneness thurin kan lo hriat chian pha in kan lo hlok pui viewania kan then om nu po in Trinity a om si alo ni lo hi tlom na nun nei lo mi el tur le soi chiat bak thiaman nei lo van ram kan hlat lutukang ati rema changte thanglian sanga hian Bible a chiar na sa ti hriat Trinity po hi aman nu tuk to ang ma se UPC ko hrana an ho tu pa ber ani vea zui tu anei venual to boxia han chua san ringot kha atan chuan hre ve viau tur ani rengani mi hring hrim hi kan lo mol khopa
Paul pakhatin zirtir na maksak deuh din po zui tu an lo ve zel mai example delete kau hran ram te thale pek ve pubiek dik deuh hi isoi trin vanlal ruaya du tok to ra u David Ephraim ngai thangal tenu nga changte thudik ni silo ang ve tak huai taka soi kal dik silo hi chu an omani lal ngai oma pale fa pale tharau thiang hlim ming chu enge niang le lal nun moi ren thlei bible le lin dik lawa kan pule ta lal din moya leiri the big chona ti to ila ni mai lo an naw no UPC ho chu rongvar po adum ati chuan adum an ti top rongvar ti an hre chiang viau ma se an thu soi hi an so son du lo reng UPC hi chu mi hil hra da or hra ti an ni ringot valte hra sel UPC ho hi en dan tok thiam a that lain in hil na achak deuh anga an lanin om dan an thiam le silova la thlem du mi alo athra siam te sailo hetinga chinga isoi po a hrethiam theilo hi chu boral me ka hian ani chanchin tha chu khuwa a omni ti ani kha vanlal chara inei karing lo Arlie Fisher ne lo ho thana thil ti hi chu boithak biek chona khi a masazo ka place se thanglian sanga hi nunung zo ka place se a chang le vele chia malsoma pian tharna nei lo ho in hial na hiring tu tia amoi lo mau ni loin a thalo le in tikre ho hi ma mai te muna pale fa pale tharau thiang hlim hi thil rang ni si pum khat tlat an ni asin lal mangai zuali mi chau tu thiam ber channel karap zong in channel hi vanlal ruaya a hne om zovi ngai thanga lang vanlal chara vanrama chuan soitur uanin karing lo ma huma mar rem na siam tu te chu an enga thole ti zia kan sia nang hi chu in lo chiang hle mai mi video kat ta du na lai edita mi chau tu na ani ber nang wang hi lom thu hi kal zel ni du tok toro hemi boro khian min kin san toro se Christian theu khongain in hil tir to su kan tum chu vanram vekani tho Bible hi ami hringa zirin kan hril fi dana in ang lo thei Bible chang in ang renga po nang i hril fi dan le ka hril fi dan ain ang kher lawang chu wang chuan du tok to la mi in hil na i chok chuak to su atok to em ke si vanlal awa rem mun sarep tur hi chu kanom don ani hi ma thani than chingi adu in pale fa pale tharau thiang nim minga baptist tura lal iswa thupek po an du danin an her koin an letvel mai ni hi dangnal ringot hi dikna ani emo ati ani hi rokhum studio soi UPC pastor do he lutuk laltlan lua boitlung mari irayanga fapa ihringanga ahminga iswa isatur ani ti hi pomai teu soidang lamphet in tuma abui thlak kan pathian rin hi isuangei ani ketinu pui Trinity runmo moite gmail big chon hi mol boin alo bo ni mo pale fapa tharau hi ming lo titlat hi chu o mas alo mang tlem deuh ni mo chante khiang te big chona ve hi a rin oma pastor big chonan pathian thua soi hi chu avafia thei tak em nani changte hria in ti na lai tak hi in la pian thar chia lo lai tak chu avani em rulin kamei in yel lo zok mai teu
elti mo na changte tharau lo ang chuan pathian thu hriat fiat tum boi du su tharau lo atang chuan pathian thu hriat fiat tum boi du su zote elar mingin pon lo ti se pa kha ming ani lo hrim sian ngura chinja iswa mingin achan tir lo dot vek achang tu ten iswa mingin an chang ani kha pete tete asmar pubiek chhona chu bo map hle mai thang UPC chu alo dik deuh in ka hria ke chuan baptisma chung changa kher hi chuan UPC chu kanilo na a lalvunga zathang pa fapa tharau thianglim hi bing anilo hrim moni zuali thanglian sanga hian bible thu hi adu du dan hian apong sualvel mai ani ber hian ka hria rema boy tlung ka ne tran he thil hi LR nga ka namte ubi cho te chu phone atanga etielo correct mai hi a thei tok ani e atakrama komdon chuan lam anei zia kan tran lam hi kan tilar mai ani e rin chana pachuau pa fapa tharau thianglim hi ming anilo vanlal oma rokhum pathian thu kan boi pui dana hian atopa enge thlengang o chun thanga prince he UPC pa do theile zaklo lutuk hi a hneom atong theize zu si repar ni om zo kani pathian thu soilovin khuang te khavua sela dede det ti sela a in ti hne sovel UPC hoin murau hle sela ni mai valti frasel nui Gutmans machine UPC hi chu UPC ania the UPC dibek mizo channel pubiak article da ni phungle din hun zirchiang ro o chuan a supporter te ho khan an lo zirchiang bokula John Malsom kima nial turin OMO ai lalhon lian kolbung Reverend Biak chona thu soi hi a felin ngai thak anuam viau mai sang te akhiang te Bible let ling tu te aya thiam zo ka in hriat na hi chapo na chikhat ani